Zdravo vojsko, dobrodošli na moj novi video. Danas ozbiljna tema. Mladog gejmera muče više stvari, a to su hakeri, hakerske aktivnosti, kako da zaštitimo svoj nalog od istih. Zato odgledajte do kraja, naučit ćete nešto korisno što možete primeniti u nastavku života i rada na internetu. Klasika, intro nemamo, ali imamo neki ace, puce. Gledaj bre kakav sik bre, idemo bre. Pa da krenemo od hakera. Termin naziv haker se pojavljuje prvi put 80-ih godina prošlog veka. Haker je jedna od najpopularnijih, najplaćenijih profesija današnjice, zato što iziskuje mnogo vremena, rada i truda. Postoje dve glavne grupe hakera, dobri hakeri i loši hakeri, white hat i black hat, mada ti nazivi su kontradiktorni. Evo primjera. Edward Snowden je radio za američku državnu bezbednost i izneo je dosta poverljivih informacija u javnost. On je za američku vladu black hat, dok je za ostatak običnog sveta white hat. Ili hakerska grupa Anonymous. Oni su dobri hakeri, white hat za većinu običnog naroda, dok su za države i korporacije loši hakeri, black hat. Ali svakako, pravi hakeri se ne eksponiraju javno, a ima ih u svakom komšiluku, znate kako izgledaju i kako se zovu, ali ne znate da su hakeri. Hakeri nastaju pre svega iz ljubavi prema računarima, pa zatim iz nekog samodokazivanja, onda hakuju iz zabave, materijalne koristi ili zbog osjećaja moći. Po nekim nezvaničnim statistikama, na svakih 100.000 ljudi je jedan haker. Na svetskom nivou to iznosi 70.000 hakera, mada ja tvrdim da ih ima mnogo više. Puno je kontraverziji za naziva hakera. Na našim prostorima haker je svaki kriminalac na internetu ili čiter u igrama. Dosta ljudi smatra za hakera nekog ko poznaje računare malo bolje od ostatka društva. Ali zapravo to nisu hakeri. Trudio sam se da vam što bolje pojasnim oko izraza haker. Sad je red da pređemo na drugu temu, hakerske aktivnosti ili hakovanje. Hakovanje je ilegalna radnja hakera koja pomoć programa treće strane nasilno upada u tuđi hardware ili ti računar. Dvojio sam neki od najpopularnijih napada i virusa kao što su phishing. Phishing je program koji se pravi nalik nekom popularnom sajtu, cilj mu je da ukrade vaše lične podatke kao što su username i password. Keylogger. Keylogger je program koji prenosi informacije hakeru sve što vi ukucate na tastaturi. Malware. Malware je grupa štetnih programa po vaš računar. U toj grupi spadaju virusi, crv, trojanski konj, adware, spyware, rootkit i još mnogi. Od malvera ja sam izdvojio rootkit. Rootkit ili implementirani alat. Rootkit je virus koji se vešto krije i napada direktno operativni sistem. Daje hakeru kontrolu nad vašim računarom. I za kraj, social engineering. To nije program odnosno virus, ali spada u hakerskim aktivnostima. Social engineering je popularan po svim internet društvenim mrežama i hakeru je glavni cilj da uzme od vas bitne informacije ili bilo kakva materijalna sredstva. To je to što se tiče hakerskih aktivnosti. I za kraj da se pozabavimo prevencijom ili ti zaštitom našeg hardvera i naših naloga. Hakerski napadi se uglavnom efikasno sprovode na populaciji mlađoj od 20 godina ili stariji od 50, ali svako može da bude meta hakera. Tako da trenutak nepažnje može vas koštati. Šta možete uraditi kao prevenciju? Za početak da ne ulazite na sajtove sa sumnjivim linkom i da ne skidate filmove, igre, muziku od istih. Ja lično ne koristim antivirus, ali ako niste dovoljno sigurni u sebe, kupite jedan. Nemojte se dopisivati sa sumnjivim profilima na bilo kojoj društvenoj mreži. 3 put proverite link na koji ulazite, isto tako proverite i fajl koji skidate sa interneta. Podesite duplu zaštitu na svakom nalogu na kojem je to omogućeno, poput Google, Steama, Battle.neta i drugih. Redovno čistite vaše kolačiće u browseru i updateujte vaš operativni sistem. Ne brinite, ako ipak do hakovanja dođe, svaki nalog može da se povrati samo ako znate sve svoje lične podatke. Hvala na pažnji. Ako vam se sviđa video, ostavite like i pogledajte moje ostale videe. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!